Gombora kandi rigirende cyapa. Amagombora gatanchire kombe kwa harimo Kagarama Hendinzi na Retango zone zimazire myaka zihirwe gombora beitu batine hokore emirimo ahabo butagira byombeko Muyine gombora konkatine hokutura mukahandike barahanunje munonga ekahika aha district yabarhejo nkagitaho mukono kana kahandike nijo nunje munonga nkadihandikira mukamitwe okitinda saho na revo minister akatushakira sente nko kumwahurira sente z'uruburu mu district twine muke office ya chairman LC3 twine muke office yowe gombora twine muna na secretary arikuba sabi ngabo babi kurgaho ushanga twine mu section abakibeza kukira icyakabire kitwabure turaningira nkabebembezi katwenzere kutubanze tuyambura waru w'abakozi rurigeho umukorana mutuheza abakozi tukiza abapolisi bakabatorera polisi 12 bayizireho mukaga ukagenzere bashatu contract kwasibo murimo guwe ashabirwe gukora umurimo murunji gana 15 emitwaro 5 na mukaga kakaga kakaga 2 ashatu ni 2 obugaro bwaona rewo minister bakurika contract uteye izo wale na mixing ku cement umugambire utkagarama hate kuza kufuruka uyombeke bir permanent utire repoto wakau we want to see value for money so kwenda kurebe sente no kwate sente no tuhereze mirimo short and nyonka RDC na timu yanje umurimo gwito no kumonitorira Minister w'ubuhinji n'uburisa Bright Ramarama hukuriremwe mu college ahabwira barukura amagomboraga ngo bakore imyanya yabo ebyapa kwenda kwerinda rwanje rwanyencakare siyoboye ebuhereza hi nabantu ubwo muranga gwitugwa guverinment ishonga ya kabiri aha ni mangu mwinemu 2.5 acres nareba plani yegombora Abunani nyeta murumuna nyamba na nyenda kumanya yaba mwine chapa banyangu ine chapa hati mwine kugira site plan Ndrusan wamanyi